Amwebwe mwese mudukurikira turabasuje tubahaye ikaze kandi ku Ibendera TV. Ni inkuru n'ibiganiro tubategurira tukanazibagezaho, tuba twifuza ako zibashimisha kandi zikabagera ku mutima. Turabibutsa mwebwe mwese kandi gukora like, share na subscribe kuri channel yacu. Iyo mubikoze muba muduteye inkunga kandi inkuru dukora muba abambere bo kuzigezwaho. Ubu hashize amezi atari menshi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihawe Minisitiri w'Intebe mushya, umugore wanabaye uwa mbere mu mateka y'iki gihugu uhawe uyu mwanya ni Madame Judith Suminwa Turuka. Uyu mugore yongeye kugaruka mu matwi ya benshi mu nkuru ziri gutambuka mu binyamakuru bitandukanye byo kuri uyu munsi. Ni mu nkuru iri guhabwa umutwe ugira uti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, impinduka zikomeye muri guverinoma y'iki gihugu. Bemba yakuwe muri Minisiteri y'Ingabo. Niyo mpamvu uko Ibendera TV natwe tugiye kugaruka kuri iyi nkuru. Kuki Perezida Felix Tshisekedi afatanyije na Minisitiri Turuka bahinduye guverinoma y'iki gihugu igitaraganya? Anitwa na Cretin Hirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Nta gushidikanya ko ibi bifite aho bihuriye n'intambara imaze iminsi nano bikaba gikomeje muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara igisirikare cy'iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23 wanze kuva ku izima ugakomeza kurwana, aho uvuga yuko utazatezuka kurwanira ubusugire n'uburenganzira bwabo. Ubu imyaka imaze kuba myinshi, intwaro zinyuranye kandi zikomeye zarageragejwe, ibiganiro birakorwa ariko bisa naho nta kintu biri gutanga. Impamvu ni iyihe? Tshisekedi amaze amezi 6 gusa arahiye kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni muri manda ye ya kabiri. Nyuma yo kugirwa Minisitiri w'Intebe, Madame Judith Suminwa Turuka afatanyije na Perezida Tshisekedi batangaje impinduka mu buyobozi, ashyira hanze amazina y'abagize guverinoma nshya 54 bose hamwe bakubiye mu bice bigera kuri 5 bagiye kuyobora guverinoma y'iki gihugu. Ibyo bice harimo igice kigizwe n'abaminisitiri b'intebe bungirije, ba minisitiri ba leta, abaminisitiri, intumwa cyangwa se minisitiri delege n'aba vice minisitiri. Muri iyi guverinoma uwari Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba yasimbuwe kuri izo nshingano, asimburwa n'uwitwaga Imwandi ya Mvita, we agirwa Minisitiri w'Ubwikorezi abakurikiranira hafi amakuru y'iki gihugu. Bakavuga yuko uyu yananiwe kwirukana umutwe wa M23 ku butaka bw'iki gihugu, akaba yabizize. Gusa hari n'abarenga bakavuga yuko uyu ashobora kuba yazize ibyakomeje kugenda bivugwa ko yaba yarariye ruswa cyangwa se akagiye amafaranga yaragenewe kugura intwaro zo kurwanya uwo mutwe, intwaro zagombaga kugurwa muri Afurika y'Epfo. Mu zindi mpinduka zikomeye muri iki gihugu twagarukaho nuko Jacquemain na Shabani Ruko yafashe umwanya wa Peter Akazadi nka Minisitiri w'Intebe wungirije, akaba na Minisitiri w'imbere mu gihugu ndetse n'uw'ibijyanye na gasutamo. Ni mu gihe Giseline Nyembo wari usanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi yagizwe Minisitiri w'igenamigambi, naho Therese Kayikwamba asimbura Christophe Rutundura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe wungirije akanaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Muri bake bagumanye imyanya bari bafite harimo Patrick Muyaya wakomeje kuba Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umwanya amazeho igihe kandi ni umwanya amaze kumenyera, kubera ko arabizi neza cyane gusubiza abamuhamagara, gusubiza abamwandikira ndetse n'abakenera amakuru yose ajyanye n'iki gihugu. Azi neza kubasubiza bijyanye n'ibyiyumviro bye n'iby'umukuru w'iki gihugu. Reka gato ariko dufate akitso twongere tugaruke ku izina ngiye kubabwira. Ni Jean Pierre Bemba. Iri ni izina ryari rimaze kumenyekana mu matwi n'intekerezo z'abakurikiranira hafi amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukubera iki? Nuko uyu yari Minisitiri w'Ingabo, akaba yarakunze kuvikana avuga ku by'urugamba iki gihugu
kimaze imyaka n'imyaka agihanganyemo n'umutwe wa M23. Uyu yakuwe ku mwanya wa minisitiri w'ingabo. Ni amakuru yakomeje kuvugwa aho uyu ashinjwa byinshi birimo kunyereza amafaranga yo kugura y'intwaro, nk'ayo yavuzweho yari kugurwa intwaro muri Afurika y'Epfo, no kuba yarananiwe gupanga urugamba rutanga igisubizo cya burundu ku mutwe wa M23. Ibi rero akaba ari byo bisa n'ibyatumye avanwa ku buyobozi bw'ingabo z'iki gihugu akajyanwa mu bwikorezi bw'iki gihugu. Ibi kandi ibije nyuma y'uko umutwe wa M23 ubu uri kugenzura uduce twa Birundure na Mirangi duhana imbibi na Kanyabayonga. Byanze bikunze uyu mutwe ukaba ukomeje kugenda urushaho kugenda uhangayikisha ubuyobozi bw'iki gihugu. Umujyi wa Kanyabayonga wamaze kugotwa na M23, bivugwa ko abasirikare ba FARDC 234 biciwe mu mirwano Imirangi, Kagara na Birundure. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma. Umunyamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi witwa Micombero Batubenga nawe yahamije aya makuru, aho yavuze ko muri turiya duce twabaye isibaniro. Uduce twa Birundure turi mu ntera ya kilometero 30 ugana mu mujyi wa Kanyabayonga na Mirangi. Ni ukuvuga ko utu duce twombi turi mu ntera ijya kungana. Umuvugizi wa Societe Civile Bwana Omar Kavota yabwiye Rwanda Tribune dukesha inkuru ko muri iri joro abarwanyi ba M23 baraye mu misozi miremire ya Kinyamuyaga. Bwana Kavota avuga ko uri mu misozi ya Kinyamuyaga aba yamaze gushyira igitutu ku bari mu mujyi wa Kanyabayonga. Mu gihe Kanyabayonga yaba ifashwe, byasunikira ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhungira mu bice bya Beni, kuko nta handi ubwihisho bwaba busigaye. Ifatwa ya Kanyabayonga kandi yagira ingaruka ku bucuruzi buhuza umujyi wa Butembo na Kanyabayonga ndetse n'indi mijyi ibarizwa muri teritwari ya Rubendo. Ibi bikaba byaba ari insinzwi ikomeye cyane ikomeje kugenda ikurikirana igihugu cyangwa se ubuyobozi bw'iki gihugu. Ikaba kandi yaba ari insinzi ikomeje kugenda igaragara ku mutwe wa M23. Kugeza ubu abarebera hafi ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko ibirebana no kurasana cyangwa se intambara y'amasasu byanze bikunze bizatwara igihe cyangwa se bikagorana mu gukemura ibibazo biri muri iki gihugu, dore yuko imbunda zikomeye zagiye zigeragezwa ariko kugeza na n'ubu nta gisubizo cyari cyaboneka hagati ya leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Ku ruhande rumwe umutwe wa M23 uvuga yuko utazatezuka kurwanira ubwigenge bwawo. Ku rundi ruhande ariko leta ya Kongo ikavuga yuko uyu mutwe ari umutwe witwaje intwaro ko itazigera igirana ibiganiro nabo. Nitwa na Cretin Hirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane mwese, mugira amahoro.